Pejgamberi se mu napredovao. Imaš jedno dete koje se kaže Amar ibn Abi Salama. Mu služeše na pejgambera alejhi salatu vesselam. Znači mu služeše na pejgambera, mu praviše izmet na pejgambera alejhi salatu vesselam. I veli Amar ibn Abi Salama radijallahu anhu. Kuntu gulaman fi hujri an-nabi sallallahu alejhi ve sellem. Mu služem na pejgambera njegova soba. I jedna sedmina sofra. Da jade me. I ja slika kako što veše strana sofra, ona tepsija, i počna sorase da jadam mamu tamo, znaš, da sorakava, da jadam sekade. I pegam se reče, ja gulam, reče, o sinko, o dete, sembillah. Prvo, reče, bismillah. Wa kul bi jaminik, i jadi su desna raka, wa kul mimma jelik, i jadi pred sebe kako što dalikova. U jedna minuta, Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem go uči su 3 islamski pravila prijavljanja. To se vika adabul akal, adabi prijavljanje. Sedneš na sofra, ako si svesen, deka ti što se sednati na sofra nema da reći bismillah. Toga ti reći malce na glas. Reći bismillah. Zašto? Da ga posjetiš ti su se na sofra. Su desna raka i pred sebe. Veli jedan ashab, ma aben nebiju sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta'amen kappu, in ištahahu akal, wa in kerihe taraka. Nikoj pa pejgamber sallallahu alaihi wa sallam ne naođal mani na jadenje. Nikoj pa nego kudel jadenje to. Da reče soleno, blago, goršljivo, ne čini. In ištahahu će probati. Ako može da go jade, go jade. Ako ne, go ostava. Ne naođal mani na jadenje. Vidiš, danas ima milioni muže koji nema sofra da jadete. Danas mi koliko jadenje frlame, koliko blagodeti imame, a pak neki pravime ovije djela koji gi pravi pejgamber sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Da ne naođaš mana na jadenje. Da rečeš bismillah, kako što je rekao pejgamber sallam, guslu ljedejn kabla lakal u ba'da. Mijenje na race i pred jadenje i poslije jadenje. Koga ovdje od pejgambera alejhi